Ia, malo. Wai fu isi leva ke poa ke e maliva yaso kalua le fa ko ako e fa ya se video. Ia wai ele o se like o le e video aku ia o malo fo ile. Ia nga upload fo ila ia le I lunga kako YouTube channel. Ia whaatalo whaatu. O ai lava o mawhai o ngā view mai mua mai. Ia whawhetai lava. Ia whaatalo whaatu ia lea wha. O le au le aru I vaenga taitasi pe o tamati nā matutua whawhiangai. Ai o le au kangoe au whai umamai. Lo uto pa ia ma lo uto mamalu. E momoli atu whaatalo wha. Lea wha ia te uto malava wha moi moi. Alo whania I lea tua lo uto soifua. Ma lo to wola malolo ina. Ia lo iai pia ona awa lofa. E tausia. Ia mamalu tia lo to soifua. Ma lo nei yola. Ia so au whianga iai ma. Fe au o ti ute, o ngā luenga, o wala aunga, ia ua tōwhia ai tātou e ngā lulue ai, a o tātou iai le nei o langa. Ia, o le whaafke kaifu o pū o ale na, ia, o lea whaalongolongo aku I, la ua lusa awa I ngai, I fwoi, wa kai lofo I wai o ke loa fo ia au ia. E o isi e le kelingi kaini. E le lava tara. Po le teira. E maka ai ia video. Ia e vave anga koe me. O whapea I le ala walu sao a po a fo ini. Ia o momo ngā veve o lingi. Ia fiafi. A wā o lewa wa ke ala kiki ale a whale valu I inge ia mako I o skali. O mako fo I kai kuku sa ese fo I kai mi pe kasi asi ngai kula I States o ma. Ia o New Zealand. Ke loa la ua savali vali aku le iwa. Ia Amerika ke loa lai ka angulu a lesi a lai pisi a lesi a il kokongo langa ia miki lai fai. Ia ma le ifua mai fo I le tai au ma fau. Po le ale wingo le miki. Ia. Ai o isi kai mi elengi winga. Fai mai isi o lele kakalo e ala inga. Nga moe fai miki. Ai me se ala I miki vo I pe kau ele aka. Miki vo I unga. Fo mai o va ai akua sau ai male sapelu. Ai ke le ala o isi miki. E iai winga. E ngā ngau whai ako a fo I le o lau kala le ni. Ia. E iai winga. Mangua fo I o miki. O le si au wana ngai. E au mai e ngife au fo I po se revelation. Po se vision. Mea whapenga wa kau ke kali. A whai e nisi o kowe le kalikong. Ia. Au ke loa o lai kalikong wai nisi lo fo I loa. E kofu makako. E kai mi e o mea e o mai fo ia o e maa u ia. Me o vision. Po le revelation fo ile. O se pise whaailonga fo ile o se mea e ke vai ai se kaimi. Se mea fo ile la akupu se kaimi. Ele se. Ia. E inspire fo kako. Inspiration. E maua fo kako. E fua fo ila le kangaka. A whai o le tangata e fia e tatalo. Kuaku o ngā manga onga. Malunga whaako kuanga I le atua. E tupu ia kako. Male ngā mea. E ia oe inspiration. Ma oe revelation. Ma ia oe vision.
e mawhai ai o ngā e maua se va inga fo ilele la fasa mo revelation se fa alinga ke maua se fa alinga e ke lo ai se mea la akupu ia po se mea la akupu ai whakoa e maua le de winga ia o le ane mea ngā le ingo o le ngā vaenga ia le wanga lungi ia kai ai ia ele a whainga pa wale mea whai wa o mai singa mea i singa fasi vaenga ngā wawakua ia le ai le o se whai whea ia o te iloa ai o iei ni whaawhianga inga o maua mai ia sia o ia whaamakalanga laiki. Ia te ue a le sao ma le sise. Ia o leanga va ke iloanga ko a ke lea kako. Sa kako mai mo aku le live. A lea fionga lea li i pale mia. Ia o ke leo o ke le iai. O le mea o se fianga ia te au, ia o ke lua whapenga mai au ko. Ua tau nuu, ma le manuia, ia le mafua anga o lana whaina malanga. Ia ua toi foi, ma le atua. Pa wale mea e kakau fo inga wha keke mungi ngai mi nguke, ai mi mungi ngai maasinga. Ia makua ko lele le kai minge ia la wa fai ia wa makua he's well enough to start on his schooling as a prime minister kai ka ko fai nga malo o le mafatianga ilanga ka ngua ia o mea ia sa ka ko fa alongo ko ia e langonga umai ka ko le mafakia ia ai ka ko omosai ka ko kakalo pea mole fai nga malo ai mai se ile afionga le li palemia le la au le mali toa ia mai se o le kapineta toa ia mana yo lato waina ia foa ia ilako le kingo malo si ako o le poko malama whaka ngu yo lako wala nga maua pe lato le loto maulalo ma le loko o sai e pei lava on kako wa ia o lai mai fai nga malo o lo o ngalo e lava kingo ale kaukua le ma le mawalunga le mea e o ia ilo lako ia whaakasi ai ma le ungosai ma le loko maulalo le pela ka nisi o kako e fai ale ungosai e ia singa kaimiwa whatsapp apa i fo inga le voice le leo ia o upu foi wa amakan si ia ai soani mai le ali ka mai pia ilalo le ia le koko ia wangi ia fa inga foi se so i fu malolo ingo se ia o se kalanga le vaenga ia fa manguia la vai i le fai ngā malo. O le YouTube, o koe ki wale o koe mamawa ia. Ma le watch hours le manga o mia e mane taisai. O le faa lawe. O le mamawa ma subscribers. Ia. Vai, o le fo ke ala ko fai o subscribe. Wow. I ngai kako wale wanga fai mai la o
la unga luenga o lo subscribe o lo vai kwa ke le masanga au ke va kwa samo ke le foi kanga ko isia ko ngula ke alo subscribe pai o nga o la ke fai a mainga fo ile me le fai le susunga ya manatu le ya o lai o le fo ila o ke alo subscribe ile tele fo yo isi na isi fo I tamama ngai kama I fo o lo fai a mai ile nganga la ingilisi ya la fo la ke vai aku o le subscribe mama ai ila o channel wa lu fo ke ala kwa ko singa ko mingi fo le lo ai o le new beginners YouTube new creator nga mia nga ya o la mai e so ani o kusa la they just wanna help ai okay lo ke le asiva nga le wa subscribe fa se tai la fa fika ya fa penga kako se kako ka fa yo e a mai mai lunga yo ka kanga kai ya mawale fa amangu ya vai lai fai mo le au Nigeria ma le pingo ola ya a fai fo inga ke mai mo mai ele sa YouTube channel creator ele engas fanka nga le creator la Gmail account o le Gmail account le email ya sign up lo fai lo channel pule le ngoe ke ma fai anga fai sa o ni ki nei me e fa adu ai lo channel e kusa pele ko o ai lo ngoa ai fa nga pule oe pa mi ungi fa nga se upu fo ile ke fo ufia mali e se singo fo ma ko ye upu fo ingai a pela o ufia ya ale ya popo wala ngoanga o dreamy lefa kusa o lefa o le kele wanga ya dreams ya ngaya la inga le dreama o dreamy ya o isi dreams ya kaumu a isi dreams ya linge ya kaumu fai la male YouTube channel nge ya kaumu fai ai lo fa mai subscribe fo vai wa koe fia fai se sia o channel onga o le kele alo fa alongolongo o ke maka ya manatu le ya fa alongolongo kwa ya manatu le o mea manga fa so manatu le esa o manatu le if you fa malama isi o ko ngai fesili ai o kele fo yo isi la ilunga le YouTube la fo ile ango o le mau o kelo e mai le ngaduenga manatu le fai if so ani mo nga yo kakanga ya wa ya yanga yo kakanga e vai fo ya ile ingilisi ya ili fapi fu wakafaya fapi o kavai le sa awala kala o ke follow ya ala ili sima nga le waka emilionga subscribers anga mafainga ka fa ka mai kai kala ai waka nga fa ka mai si subscribers ka lua milionga can you believe that lua milionga over subscribers alisi ya le fo ila subscribe ya o ngongo walu ngalo walu e ko isinga ko mingi fo ilele inga ya lo ai o aule o yo fa le menga o ka o Nigeria o ake esele le ngai ka ele o mai o nga o le fia I lo po aka ko contents o la yo mai subscribe inga ia fe so ani ya ka ko ya kele fo ya la ia ngai isi fo ai kia o le anga ka o mai ai fo ya
ia kusa o le mea fo le o se po le ase mea ke fia so interest po se mea fo le so passion o aula ngo fia e melo le kuka o so kalanga mo la a ko sile la ucheno wale longa se mea nga le lafo ale mea le alwa ale la wo ka mala mai lo inga o se mea o se kasi nga va inga le la nga show o nga slow la la ucheno o nga ele o kele o focus i se mekas o le ai pe sala la solo la ualu o le maua le mea lafo lo le mea ai o ke fa kai ya uia wa ke loa a fai video a fa pia for le at least once a week pe twice a week 30 minutes video o ke loa o akurki se masi wa reach la o watch hours reach le watch hours ai le monetizer ya pe a fai le o ia subscribe ile afi wa afi ia o le ale ya fa mole se kusa pe kele inka lesi ia o contents subscribe wa o ya wala koa o kele ki kilo po angi contents ngalo la koa ki au vai ya kele o subscribe pa ia o subscribe ai o kele manga o mia po angi a pale me le ava kola o support ma why can't we do the same we can help each other o lo mafau la le ke mingi monetize lo ala o channel le o me ilo ko create si channel inga ia o focus ai la le me kasi o ke lo o le a va veya va le la ko ngiki fo ile i le si o channel le ia e va ve anga mawa o le me fo nga le o le algorithm ia o ke le lo pe fa makala ko ai se o kangola e fa makala ko i sa wa fa kuskusanga fo ilele pe se example fa pe ala wa menga le fanka e fankanga ko ngiki la the algorithm is hard to find ya o video se similar o nga ese uma ya area po va inga o videos ele o fa kasi o sa le video o le siva sa le si video o le tok sa le si video ese uma me a focus al me kasi pela po le cooking a fa pia o le cooking ya sa video fo le o ia siva sa moa po la ko nga siva na ekipa ale o la video nga ia fa pia a fai foi la ia wale la o siva sa moa ia malisi mea wale o koi kuku sari koi siva ku keninga ima mai wa malo ni kama ilima wakau le mafainga ia ai o foi la nga o kenyo ke alu elalo ia la ku la lo ai fa ngupe ki nga le kuli le ia wale afa o foi kai mi ka wenga o nga ilima ia o nga ilunga lima ia fa ku ai ki nga le ka au ia o ko nga mea ia wale kusala ile mafau wale mafain ko fa akingo ia le nga o ko nga ai pela o le cooking se sa mafau wale cooking ia ai se wakale lava fo ikuka ngaka kuka mai le fia ka usanga nge ai wilia onga okay loa o le se nga ola ka kuka mai le fia usanga le pe ai ka ba kusale ka ke kuka mo lo ka inga e ka wo so ai fo elale ang maka kuka al ke ningi ia o le mawal me fo le vili mai ia vangu ia la wa ia me fa ia lafu alis ka me vili mai ia la o ma fa pe lava ia ale lava ia ave ale afa ai ka kia ia
Ia le si afa ia se maua skupi. Le ala wakako I le YouTube. Oka o kai. E ke maua, e ke ngofo le fale ma e kalangoa. Ia wai, o ka fiu fo ka I kai kalangoa kui o I isi wele ase kupi o maua mai e. Ai aka sau ka ke kalangoa I le YouTube. Le a upo au ka lai fai. Ai awal pala uvale ma awal whaonga upo masoa. Le mafaufa. Kalangoa, pe ala kalangoa koe. Peke ala koe luma I ole lua whekau e mase isumu. Ia, alu whai lua kūlinga male isumu. Ia sauwhai. Ia tā lofa. Na mawhetau I male isumu. E whasi ai oesis. Ele ai mase whe aua seisi. I le mea lai ke fia kalangoa iei. Le ai, ele whapea o lakuma, ia ngō wa ai le isumu ai le whapea vo le leo. Ai o se whakaika inga, le mea o le whaingo fie, o le no le mane I. Pau le mea, ka ko ngā lulu e whaakasi. A whai e ke le I subscribe I lau channel. Subscribe. Ele pe ia, then o vai, o ke ala ku fo ila si ake o subscribers, po ai, o ke ilo le ale kangakala wa subscribe, ai o ke le I subscribe pai, ngalo kwa o omi subscribe, all, vai o omi le subscribe, o soi follow le o isi mea nga, ia, le o le, o da wei ilunga, o omi lo le o nga, o ko meki so se kaimi e load ai peke lai mai ai. Load mai sau video peke lai mai ai. O le kaimi fo inga o ke wa ai straight away ya. E notify mai ya. Same as me for. Ai te ai ala inga whainga kaanga. Nga subscribe lisi. Vai ko mea nga pe ala ku loki kilo aku. O lai kele mai subscribe sa la ya. Nga ke ale wa musu e subscribe ai ke loa. Wa kili ya le anga le ni se subscribe ya oi. E ke alu e faile mea e ke manga au e faia ko ele si e ke oi Wala kele ku ngi ia wo usawa I wanga le. O nga o lea manko o maki le anga kui e taila o la o channel le wai lua o channel I o le si channel ia wakia ia langa o le channel nga ia sa whakaika ia la o ke I'm back in 2020 ia nga o lua okay la wo lua whaile la wo lua create le YouTube channel ia nga le lua o video mo o aswhanga o ka miki e se fo ila le ingoa la ia lua ia kia ai lua ai o ngofo ai ya ngofa alongo e mawai le kupe ai sa umasa busalo fo ile pe maua ai pe fia ai o manatu le leila makota leanga show maila account mo o ingalo nga fakwa kalikomo ai lo mai o sko esa lo create wala o la YouTube account ya maki ia ngala le fai ia e la le poka lami nga whapea e fai e lunga o la YouTube channel le susuangi ia grow waila ai ke ua le kaungu sa ku e fai ele ma poka lami ma tama ele I winga fo o wanganganga ma kala ku ia e fa interview la e awa e fa makala wakamisia fesili me wa e really ali kaiminga o kele o confident ma kwai le ai ma so confident o ke sawa e fa ni video lunga la nga create mo kango post e me o videos fo inga o asfanga o walu fai poiponga wa o se le ala wa levanga ready ta malelele ale nge ya o ke le I ready
se ia o ai ngā halu I Samoa. Ia pa anyway, o skama whai a leo a ui au ke loko ke leo. A ko sile fo ila ia o video mua. Ko ke ilo ale se ngā o le video mua. Ia mga I video sia wa makanga more confident fo le kalangoa. Ia whapenga. Ai subscribe before I la u channel. O lo ke ka mawhai at least ia o aku ia yang wali. A wa o maki e a ko ai sfuru lua masinga. Mankua la sulu masinga. Le au ngā ma watch hours. A o lea o ke loa ama o maukingoa. E o aku in masinga fo. Wa ko a watch hours ia. A watch hours ia manga o mia. Ai o lea o ke whaalango lango malosi. I ake o ko. Ia te oto. O lea fo e ai whai ala unga luenga nga. Wa alu whaasolo a ko ala u subscribe. Pakikai lava. Ai a whai o oele ka mawhai lau YouTube channel kai mingi e le I umikele o mosai. O le mea e kakawanga whai nia o video se le whaapia sao le ia whaasoa mai manatu le. E le whaapia e whai ia lau channel nga ngofo le ama e pisa solo. Whai mai fo i a le angia mangia. E ke ngā lue. E whai le video. I le kaimiko a maka ia sa konga whai a luanga ia o videos ia. A walu e se pisi ma le simia. Ai e le ma whainga o videos I kongo ka avali. Ngo kau whakaika e whai aku api e le maanga ia. Ka ke fio konta pōla ka I te le whale. Ia, pe o le meanga, ia alulu whai fo le ka channel. Ia ma like. E whale, ia. Ia kusape ke le like, subscribe. Subscribe pia. Ia ma like. O le ale, whape e alwa isa ukupe le like. Ia ma komeni. Sa waila le video si pe ia se skukilangi po se ingelangi ia o si kengenga whai mai. Ingo maka ianga po whai mai. Nga create langa video I le 5 years ago. A le whako pe ia linga whako monetize nge I le kausanga le nge. Oka. Ai sa waila langka la whai mai. I kangaka e kaule komi. Whai mai it's like she's talking to a cloud. At least say something. She wants to know how she's going with whatever video she's doing. Whapea sa olele ia. Kele kai give up. Langa luke mangau. Ia monetize lo le video lea. Se yo kilo sa o e ala uia. Pe fia se kupe mawai. Po o worth le effort. Okay, lo ai worth. O auia, o ke le whape o manga ni kupepe o kota ma. Ma se o vaenga. A wa iska kai nga le YouTube pe o wharango ko. O kai fia se furu a fermasi nga ia. Ia, o aula, o kele o nga we. Ia ele anga pe a mo sakali ma se lau. O mo se lau. Ia. O makwai o fia ma o singa extra. Ma nsi mea o ke fia kai wa mankua fo yo kupe ia. E tax uma. Ia. A whai o lai ai laka kupe la e maua mai. Po pela aka riti loa le age fo le wai. Maua le pensiongi. E ko lua le maua la pensiongi man le maua. Pe ai loa e le malo o le ia ila isi a wala ngā kupele sa. Ia e whape ngā mea ngia kongu. A wai le whape e lai mawala ngā kupe mai se si mea. Ai koe
ai koe kali e oe male kupele a male malo po o sau pensioni. Ia, e kilo le lei iai male mangingo le whainga le malo i koe ngā income ia. Mea la ngā luki whaia koe. O kele o ngā unga o kele se kupe fo e mau ki ngoa. E kipi ai e kipi sa o a inga ele malo nge Australia pensioni. Pe a kele. Vai wha pe ngā inge ia kungu. Ia wale le fo ile ale wake ia iwo. I me la le sa mua o wale ngā whaala mulonga ko fo ia uia i le sa moanga mai a kula i pai winga i le pensioni. O wapela ia, we, longa winga o lai maua se pensioni ale koe inga i le kaiminge i a o lai whai puli. A wā o inge, oh no way, ne ai, peke whai pule, peke le whai pule, peke whai ngā ruenga i le se warehouse po, e kilo le lei ale malo, pe fia lau income lai maua, a wa ai aku, o lai over, lai makua i kele entaito i se pensioni. Ai se iwanga ngā e la koa ia inganga, ai manga o ia maua lau pensioni, e kaula e ke whainga ruenga pia, ai kipi la lau, kipi a wiku la, inga wa a kipi a wiku la, e kipi fo i la lau, e alu i la lolo koni, e fua, pe ke whapea mel malo, ia e maua male a kokoanga o lau pensioni, ai a whapea e ke whainga ruenga, e le kakaunga o wako male koru se lau, pe wha se lau, sau kokoni o maua, i le vai aso. A whapea koru se lau, pe wha se lau lau koninga e maua le vai aso. Ia, wa maua umalale au whainga a koa lau pensioni i le lua vai aso. E whapea ngā, ai ke wo whalongolonga o whapea we. E se a kongo o I whafo e le whapea ngā. E fua lau pensioni i lau income lai maua pe a whapea o la e whainga luenga kāka. Whapea ngā fo e lai mea o mea o YouTube ma. A whapea la e ke whainga luenga. E le se mea o iai. Ai a whapea o la e maua se kupe fo le mai le malo pe o kāka ia o la benefiki. Ia o au ia o le ke we kawa. Ia o ke ilo fo iai. O ke le mau ki ngoa na le vaenga ngā waika ke le e le se o kailonga we kawa mua i maua mai I se kala. Ia se wa ngā fo la waka fisili e winga I ngā mea. Ai a whapea e maua mai sa kupe I le utu. O mea fo ngā o ke le o ngā umau fo maua mai asi ngā ka lima se la. Fasela ia whapere o le yo le ala le winga vai wa ia this is my passion o langa o le wa kaluango sau mai lo mai Samoa wa se hase au posti lunga ai o e makua I lawi loa e au friends ma I lunga Facebook I le mele o le post o le live o videos o e sa o ila se o ko lua mana whaanga pe a makarakaranga. E loa mai le lalo langi le mea lau ke ia I le aso ma le aso. O ngā oa o ke fia ke le ia o la o mea ngā o ke fia ai o ke fia ia o ke pu e aka. Pe o fia se mea o le ase mea whai al mako a inga o le ase mea po fia se mea mau ke o iai. O e whai ale ngā ruenga o le pueaka. A kua kufo le mea pueaka I kamiki. Ui ai whaangu umi fo e pia la lafi. Ia, ai ko keilua. Le anga o whaasoanga I le sea o video mua. Pe ia le second video, ia po le third video. Ai alu a makukua e awo. Ala wako e pe wako e kali e ma fia iai. Ia o videos ma waka o kapua lai. Ia o le passion. Pa wale mea whalele.
e fo ia o fo ele mai mele o le kalango i lunga. Ai onga o le saulunga le YouTube. Ia o le lalo lami a ko a le wa fai le wa po pe wo masangi wa ile is that the right word wa fo wo more confidence ko ngai lo le mia sai ai ia okay lo o ska ku fa suanga ai ku umi se mea se i kalakala ngoai wa o ka fo ye a umi fo ia wa boring fo le mea ia ai o se fa suanga ni yes ai o ke le fa ko e fia fa talo fa si o uso pilisi talo fai si o uso ia fai mai ata maiti ma ke feso o ka ia masi ang fanga fai mai e se le fia e mami mika e maka ia o videos ia fa fetai fa mai o si o sista lea ia o la o top fena ia te alofa tele mo o si o uso pele ia te kea fa fetai lava i si whanau i le tausinga o oe ia maua pea lo malosi ia malo fia ia le fo uko e fai aku le star video lea ia e pe uko i ki fo i fa mata atu ai e tamaiti ia oe ia ai alofa tele atu lava ia te oe masi au whanau ia fatu foi ia te oto malava whawhitai lava mai moa mai ia maawane ingalo e like pe subscribe ia mako mengi mai fo ai alofa tele atu lava ai se ialu lea fai fai singanga i puti ia sa wai loa malolo a wafo ile aso akaya o akaya o pa ye fo la kususu o akaya o if o ke alu ai la MRI if I kaya ia se fai ko pole ase se kulanga o ye le ngi kau au ia male mi male ai ku ole kuala ko ia po mai ia ole me ala nga wale kele ama se me nga ia ke lo nga le pa wale mai ngol kingo le nga ole nguku mane mafofa le ana waka ufa yesinga luenga le ai engo fule fale ma fa ya tu i lunga ni ia manui ala vale afiafi manui ala va ia le mala ma le asau mo o toa o lo fai malolonga ia fa fitai la valo fat fa soifu